खुलुमबाय इनसाइड नि बर'आव आं मिथु बर' आरबिसि नि बानजायनायाव आरो केरिटास इन्डियान एनजिअ नि मददजों गालि सिकारियाव जाब्रबथायनि सायाव एनडिआरएफ निफ्राय मावबादा आरो सांग्रांथि मेल लायो। जार्माननि मुलुगनाङारि एनजिअ केरिटास इन्डिया नि मददजों मुरखं सेलेक्ट जौगाखां खोन्दोनि गालि सिकारि गामि पन्चायतनि 1 नं जियादल गामिनि रायजोफोरनि नब्लाङाव जाब्रबथायखौ फिननाय होगोन मट'जों अरुणाचल हादाबसा इटानगरनि दैमुख पापुमपारायाव थानाय 12 नं एनडिआरएफआ मिथिंगायारि आरो मानसिया खालामनाय जाब्रबथायनि सायाव फिननाय होनांगौनि सायाव फोरोंथाय होयो। कमांडेंट का आदेश अनुसार हम आज जियाढोल 1 नंबर गांव में आया था। तो यहाँ हम लोग जो सिविल आदमी है उन लोग को फ्लड का विषय हम ट्रेनिंग दिया है और जो भूमि मतलब अर्थक्वेक का विषय हम लोग कैसे मतलब अर्थक्वेक आने से पहले और आने का बाद क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में बताया। फ्लड आने से इम्प्रोवाइज मेथड से कैसे हम रेस्क्यू कर सकता है, हम खुद को कैसे बचा सकता है इसके बारे में हम ट्रेनिंग दिया है। और जो फर्स्ट एड के बारे में हम बैंडेज के बारे में कैसे बैंडेज किया जाता है, आर्मी का कुछ होने से कैसे ले जाना पड़ता है इसके बारे में पूरा सिखाया है। मख'नो गोनांदि बे फोरोंथाय होनायाव 12 नं एनडिआरएफ नि कमान्डार बलेन सयकियानि दैदेननाय मोनसे हानजाया दैबाना बांग्रिं अर खामनाय हरखाब जाब्रबथाय आरो गोसोआरि गाग्लोबजानाय समाव लानो गोनां सांग्रांथि आरो सोलो बाहायनायनि सायाव फोरोंथाय होयो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लानानै बलराम राभाया ओरैबायदि बुङो। गालि सिकारि जिपिडि আমি গ্লোবেল প্ৰগ্ৰাম ইণ্ডিয়াৰ এটা প্ৰগ্ৰাম এটা কৰি আছে। প্ৰগ্ৰামটো আমি ছাপোৰ্ট কৰিছে কেৰিটাছ ইণ্ডিয়া আৰু আৰবিচি উদ্যোগৰ এটা প্ৰগ্ৰাম চলি আছে। সেই প্ৰগ্ৰামৰ অধীনত আমি গাঁওসমূহত 11খন গাঁৱত টাস্ক ফ'ৰ্চ এটা গঠন কৰা হৈছিলে। কবি বাহিনী দল 5টা শ্ৰেণী আছে। 5টা শ্ৰেণীৰ আজি প্ৰশিক্ষণ ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এনডিআৰএফ 12 বেটেলিয়ন এনডিআৰএফ দৈমুখ শাখাৰ মানে ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ আমাক ইয়াতে ৰাইজক দিছে। প্ৰশিক্ষণৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ইয়াতে প্লাটফ্ৰণ্ট এৰিয়া হয়। ইয়াতে প্লাটফ্ৰণ্ট এৰিয়া হয়। প্ৰতি বছৰে বানপানী হৈ থাকে, দুৰ্যোগ হৈ থাকে। সেই দুৰ্যোগৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ কেনেকৈ আমি হ্ৰাস কৰিব পাৰিম সেই উদ্দেশ্য ৰাখি ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। আপোনাৰ দুৰ্যোগ বুলি ক'লে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগেই হওক বা মানৱ সৃষ্ট দুৰ্যোগেই হওক সেই দুৰ্যোগসমূহৰ পৰা কেনেকৈ আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰিম, জনসমুদায়ক আমি প্ৰশিক্ষণখিনি দি কেনেকৈ আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰিম সেই গতিকে ইয়াতে প্ৰশিক্ষণটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। দ্বিতীয়তে আৰু এটা আমি ইয়াতে এজেণ্ডা এটা ৰখা হৈছে যে এইটো গপ স্কিম যিটো চৰকাৰী যিবিলাক আঁচনি আছে আঁচনিখিনি জনসমুদায়ে কেনেকৈ পাব পাৰে বা সমুদায়ে সেই আঁচনিখিনি উপভোগ কৰিব পাৰিছে নে পৰা নাই বা জনসমুদায়ে কেনেকৈ সেই আঁচনিখিনিৰ সুবিধাখিনি পাব পাৰি সেই সম্পৰ্কত আমি এজন সমল ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু সমল ব্যক্তিয়ে ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দিব।